Yasanso ehye biem eye hwe eye media work ya oso no fefefe aye friend Ohemaa Woyej3 no de why no say rasta lady na me hu so ba oye rasta da why no say rasta I say mema no Jamaica life no ya e mema na ye tie pa but Ohemaa Woyej3 de ono wa fasa abrabo so na to no ho so a ne timu sede de je se bebiri ya e de jisika panka Ohemaa de anka sika do so pro de Ohemaa Woyej3 e wo bi pa na nes ye nua bai daka mu Land Cruiser papa pa otum se car no wa hoden e wo tetakwashi runabout ho a accident kase pa epie mu e wo e tetakwashi runabout Ohemaa Woyej3 ne na busua egu kan mu a se nyankopon aye ya dom nyankopon ammoa ye anka ne de anka sempa de anka ye ntibi na so nyankopon obo soro bo asase no wa hwe ye nua bai so ma accident akaka wo hwe ne ase ne aka ne ye ya na no odin papa na we na Ohemaa Woyej3 se ye ne nua na se ne koli ya ye friend Kaba one ne ye adwuma wu ya ne nyina wo Kaba nama nti o ma no afa Kaba nama no na ye se o test no o test Kaba entimi en reply no eno kire ne se ene Kaba onka atiasefo mu na ono ne etu na asa kwanhia wo hia ye e wo tatakwashi runabout wo ne nafofo ne na busuafo e test na Ohemaa how are you okay otumi gye omo so say I am very much okay na je say oka atiasefo ho nyankopon edina fofia saa etuyansem anase akwanhia nyame yi na firima na odanyame ase papa yenti Ohemaa Woyej3 emrasia anope Ohemaa Woyej3 me bo nyankopon din medana se say ankwankwa gone too soon nanka de achi anope yi a yes oh na aka na watch ne fampa ma na celebrating the 20 years oh onyankopon won pangu mayen ampa wapagu. This morning I sing praises unto his mighty name. Eya ka no na awu no Ohemaa Woyej3 de anwu eja obituary to gone too soon Prado Land Cruiser Prado no Ohemaa Woyej3 ntimi na gone too soon in the name of Jesus. Nyankopon tiase wate yesum wate asefu nyankopon okese no Prado gone too soon adu rasta there metiase nanka minim se di papi atom aso he is he coming on radio? Yes. I remember say bra me tell say Kaba a free more quickly me found my phone me sending me say hey Kaba you okay are you there and copy no reply Emma from Kaba ho. I know so most of the time no so what say I see was me see be free more quickly the first thing you do is tell be file phone no afraid ni pa no and I be send a message I say room on na yampa na yampa hoping say the panel respond one respond there not just say no nipa pi na no mo send me messages nipa bebre na frame me phone. I think the first caller was Abeku Santana and on till this morning me pacho what say yampa mo share Facebook live on na da so no accident no na mu hu no on say the car na sin nyina tutu when we send your Toyota Land Cruiser Prado no ni sin nyina tutu enkwanhia isi na me mami onu nyina te car no mu apomatim se watim anti amatom say fa junior now so yesum okra da eja ade nyina so tumfo asafu yehoa eno so nche so obi nyankwanhia no owu no nsum yehoa bi batadum bi ena aso yenso it is a Facebook live Annette nana e de atoso bloggers bebre abusu ame wa ha enti wa fe na ka be frɛ bi say Ohemaa you okay please I am here o te me nka me kasa me okay aseda enkoma airport police asweye no MTT umpanyifo wo airport police ena nipa me no konya nkwanhia no so ne ne baba ya na nam ne ba 3 years abrante kama adwa me so me ne mabusia enti abusia se mote ya eyampa na so nyankopon adom enkon na ehia ye so won kwan wade nyina eno nti bibia anseye enso ni na hwegu ya hina na mmɔ enti hina na mmɔ ne nti no ye betumi asansuo foforo de agu hina no mu
ano pay so call kete so ano da Nyankopon ase bia ma me sanko ye gone too soon nanka sika de beto ticket na de aba me program say we dey babeto Ohemaa Woyej3 book no now say we dey be yasa be bo Ohemaa Woyej3 God forbid in the name of Jesus it shall not happen Rasta in the name of Muhammad any atumfo e wo wiase o me na control wiase nyina papa de waya ma me meka me fancy mama me nim atumfo correct one say nyina in the name of Nyame oh Jesus erade ya da wasio me da wasiansa anything me dem pa gbadum na sha ase as usual na me bo mi oi me say mete na se na maka na enyuma pa e dey akira mama e ne say adwa mte me guso ka na enyuma pa yi me kwanda ake wan wa basa kese ne so man ko nim dia ye mete ansa no bra for the end that say I survive your tough say I mean don't go ayo nyame na ya oh Jesus I tell me time for mo when nyame ho ate e na ye nko a sanko obituary ene de anope ye nko a e Kaba na fe no mo kwakọ yi bite we show sa wa ya dwam ni record tapes ni bi no mabo odofo pa agro bebrebe a minu di nkra no mabo voice kakra na yes moja ene nka ba fu okro ma ni na ni anope enya bite me am voice why we said this is my real face yo na me ka wo se Nyankopon dom on the 11th November ebe ya ye nko a ebe ya seda ebe ya testimonies Ohemaa Woyej3 celebrated 20 years in the media 20 solid years in the media I find 2 decades into na 2D na matro ngoma no din the 2D experience Jumeku I so masidi jumedi bro batampa travel and tour express consultancy opesa ko Canada, Mexico, Australia, New Zealand, America, Misrom Crack Kenya Fre obatampa na oni omo endi nsawoso sanso na make sure say so sorry feel kete so na utimi peja won sa to nan a na wo di aseda PSA pa ma Nyankopon boss ro ba asase utimi tuka ekoba asumbe ma na enyame adom bi na agyo ye nyina ye da nyame ase Ema Ohemaa Woyej3 nso nyame edi ne ho afofi enne oka atiasefo ya attention TV fo nyina ye da nyame ase ema Ohemaa Woyej3 abrabo osomfo kwentwa na mede ensembedon akra